nakupenda zaidi yako hakuna, nakupenda haya. Give it to me baby, I give it to you. Nakupa yote, nakupa mpaka ujilambe. Yo, what's up, it's your boy nigga Mwami Uncle B Classic from Wanjombe boy. Nibagiye kugira subscribe kuri Amasinzo TV. Ciao. Kabisa. Yes my people, mumeze gute? Murahumura kumiri. Ardo promoter nisa kunesoana mshuke Mungu. Amfano arambasa dumuhuza na bidazanwe. Nisa kampinzani. Nizere kuza wamaze kumubona. Making us sure kuza wamaze kuza subscribe ngaha kuri Amasinzo TV. Uncle B. Yeah my nigga. Mumeze gute? I'm good man. Viraza bro. Ndashima bro. Kabisa. Yeah. Ndashima Imana na mama wanje Natacha. Kabisa mama wawe Natacha. Yeah. Kino gihe umubano wawe na Natacha wifashe gute inyuma yo gukora challenge cover indirimbo yote by Natacha? Umubano wanje na mama wanje Natacha umeze neza. Kabisa. Ibintu biza cyane nitaho ni nka mama wanje. Kabisa. Niki kintu nchakujemo kugira ngo wumve ko ukora cover. Ikava Natacha ndayikoze kubera ijya melody yakoze. Ijya melody yakoze na iheruka kera ntararonka studio yari melody. Ni melody yo mu bwoko bwa rumba. Kabisa. Rumba Natacha igeze gutwara n'umurimbi pako nani Fari Pupa. Yeah. Rero acha subira zijya ubona gute nyinshi ariko ntari bwase gukora umudiho wa rumba. Indirimbo yarandyoheye cyane gose icyo bituma ngira ndayikora cover. Arayikoze ayikorana n'umuririmbyi adasanzwe umurapera akomeye cyane Calligraph Jones. Kuri uwo wacakirwa byakiye gute my brother? Ndavyakiye neza nubwo mu ndirimbo nakoze cover nashiwe kuririmba ijya hip hop ya Calligraph ariko naririmba verse ya Natacha na chorus n'ikubiye ndirimbo yatwaye chorus verse ya Natacha chorus cyandaheza kabisa. Gusa ndashimye kuba yarayakiye gusa sinobesha Calligraph yaringi icongereza cyinshi muri rya ndirimbo narabye ati simave ndekora ndaririmbe nabi ndirimbi bya mama wanje gusa kabisa. Kabisa. Tuvuge ko rap cyaduga cyane kwa Uncle B. Yo sanzwe nkora ndumuhatari ni hip hop ariko ndakubwiye ati icyongereza rero sasa ndetse no kubwiye igihe nari muri Dubai uko icyongereza cyagombye kubikiba kabisa. Hari abarundi benshi twagerageza kabisa ariko bivanye n'ukuntu Calligraph mu rya ndirimbo yaririmbye hip hop kandi naragerageza no kurondera kuri YouTube ya ndirimbo lyrics yanditse ndayibura kabisa. Indirimbo Miss Arica niho nakivuga tereka nkore inyene gusa ndashimye ko Natacha yakiriye kazambutinga ibintu by'amateka kabisa. Ryo rya mbere umuririmbyi ukoreye kava aguposting ntabeshe D1 twaravuganye ko ijya ndirimo namukoreye amarira ambira ati bana ndayishira kuri status kandi ndayipromoting mejeje gukora video ntabwo yigeze yishira kuri status byana mubone cyane ndaro nkindi diri kuri Detamausen horana agize ati ririmba cover ya Bifizo Superman kabisa. Ntabwo yigeze yishira kuri status kabisa. Ariko Natacha mama asante mama ndakunda cyane narakunze ukuntu yanyeretse urukundo. Eske haro option yandike ya post zijya ndirimbo yanjye ya cover bane kwishira kuri YouTube cya posting ategetse ibi nivyo notedukeneye mu Burundi kabisa. Nasabye umufrere ashire nimero yiyo muri commentaire nacenda ishiramo batubana telefone abagize niwe yankombi yego n'utete isawa nimero ari mikashye ni nyene isa 12 bro nabonye 12 miliyoni miliyoni 12 kabisa. Natacha Mama wanje mama Uncle boss ready agukorera ibitangaza 12 miliyoni ya Natacha. Hari abantu bo kwibaza ati ni best my brother. Ni live narapostinze naramurike naka video ko kumushimira wenye director cyangwa posting amafaranga mfisemo jewe ngombe kuvamba aho kuvuka amana rinzi gukora ko ndege miliyoni 5 baba muri Dubai sindarwa kore ku yandi mahera meza 12 miliyoni Imani shimo Natacha yubako cyane. Uncle B turiko turakubona cyane ugaragara mu gusubira mu indirimbo z'abandi baririmbye.
twitege kubona Ankobi kandi abandanya muri runo rugendo rwo gusubiramo izindi ndirimbo z'abarindi baririmba. Muri rugendo Natacha yarakivuga agize ati naho hari abantu benshi bafise ingabire bafise impano ariko badashaka kuzerekana umuririmbyi n'ubona ati indirimbo ushobora kuyisubiramo ikaba neza boyikora. Ndibuka narigeze kuyagana Kidum ndamubwira ati Kidum hari indirimbo yawe nakunze shaka kuyisubiramo nyanyankiye yambwiye ati gikore hama undungikire gikore uheze no posting hama undungikire abyo ati mu ikintu ni kimwe ikaba ari imbi udashobora gushika kujya naririmbye ni mugaje maze kumva yuko nofungwa kibido nawe mama none wakufungwa uganda iririmbye nabazi wiririmbye nabi mugaje ngizo yayi amani nace nabihe abuzari jewe kwayiribana nabi ugihera ugasaka kandi ibintu bikora utambi ariko naratanga yuko nayikoze Natacha ntabwo twavuga nta n'inura Natacha narifite kabisa ariko ko ndayikoze gusa akakiyakira neza byararyoheye no kuvuga ati mama yubaho cyane kabisa iyo wari muri hafi acumuhubita bitanu n'ibi 35 my mother kabisa my brother uri kurasubira mu indirimbo z'abandi baririmbyi no kuvuga baririmbyi bamaze kubaka izina bafise ikintu bamaze gukora mu muziki twiteka kuzobona Ankobi asubiramo nk'indirimbo y'umunyarumonge mu gihe usanzwe uvuka hano nyene mu Rumonge Origa interview nawe by'abanyarumonge ntabwo nyihobyo Jama ndego mwana abanyarumonge nk'umuririmbyi akaroro ndaguha bakaroro umuririmbyi no subira mu ndirimbo yo mu Rumonge iri hit umuririmbyi akora ama hit ngo wahangamo umuririmbyi usubira mu indirimbo yiwe twafite Fabitos nta ndirimbo we usubiramo none Fabitos afise gari miliyoni none nsubiye mu ndirimbo yo nawe yombiki Natacha Mama milioni 10 nabiye subiramo basi subiramo indirimbo ya Arnovich Mario atunzwe n'umugore none yo champiki nawe atunzwe aba ku mugore wiwe Kibranjani atunzwe n'umuyo champiki Arnovich iki Natacha raba akaroro ka hafi ka mama ndo mamangu sijui nisemeje mamangu kwa karibu niye izina jima uribuka mukozi ku 10 umwaka uheze mama wanje yitabimana imana akimpa undi muvyeyi Natacha muri mama Ankobi dote miriyo kabisa Ankobi vuba turabona igikorwa cyawe gishasha utari kurasubira mu indirimbo z'abandi baririmbyi niho wishaje kuvuga ibikorwa bishasha mfite ni byinshi ariko kuri uyu mwanya kuri uyu mwanya ndabihagatse bivanye nuko gusa ndashobora kurekura kugira channel yanje ndibuka hirya zigende kujya ndirimbo umunsi umwe gusa narayinkugije 1K kabisa ababone bariyongeye ko kubona ari fisi Natacha yakoze ikintu cy'amateka ya Poti Zerikiya kabisa iri pole ikintu ngoma ndabonde ko ndabe ko ndekura indirimbo yiwanje nawe turabe ukwigenda ejo ni wana postinze coming soon indirimbo naririmbye yo gushimira Natacha kabisa nimba naririmbye yo gushimira Natacha ku bintu yankoreye ni kuvuga indirimbo iheze none shande ku indirimbo yiwanje kujya munsi nyene Natacha mu mafaranga bijya joro nyene niho umuhisi wacu Miss Arica itabimana iryo joro nyene indirimbo narayishize uyishizeko mukanya gato cyane Miss Arica yitavye Imana urakoze indirimbo no kuvuga yo kumusezera kubera iki kijya kintu my brother oya kijya kintu ara na promoter w'Igihugu bambwiye ageze nukuramo turatangaye iyo ndirimbo nta bandi bantu barayikora atari ko turatangaye kuntu yitavye Imana no munsi ukacigira ahubwo wari ufite project ya Imana ntabwo mwana ni ade no kuvuga wewe uri mu bamuhama wowe mfashije Imana mu kumuhamagara urumva ndavuga ati what gusa bivuye nuko ndi umuproducer nkoresha umwanya nakoresheje umwanya umuvandimwe yagiye aruka amahoro ndamusabe kumana neza kabisa Ankobi hari abantu bari ko barabifata bijya ibintu nk'ubujyajya kuba utashoboye kumuhayagiza kihari mugabo ubonye agiye ucuvuga ibintu byiza kuri we ndakeka ntabwo ari jenye no gusa uzogombura abo promoter benshi yo mu Burundi
bapostinga ubupfu bw'umuntu baragwitwararika gusumba ibindi bintu kubera ikintu si mujya none akarorero Mr Champagne yari bwira postinga Miss Arica Roriro yari bwira postinga Miss Arica Uncle B Satubi yigeze ku postinga kiri muri Empire Avenue Fizo yarabu postinze ruka amahoro gira ibiki ariko yamwaka ati ninje muri Bad Boy ariko kabuki yabikoze urupfu ruraryoha Uncle B ntari bigera aririmbira Miss Arica ariko arapfuye kabisa na mama wa muririmbi yagiye kubera gi iba gibi bintu bagabo nibyo ntazi sizo byenyene bana urupfu kubera iki urupfu rero ashobora gutrendinga gusumba umuntu nka wewe urabona ko dukorana ibiganiro genda uno munsi ndarankoze indirimbo kabisa ariko kuvuga ati niyumve n'indirimbo yo guhayagiza ati promoter wacu mugira dukora amateka abaguzi impano kabisa nabyo niyumvira kabisa ariko aho gira ikibazo cyangwa Imana ikaguhamagara ibagabo tutagiye muri wanje mbere ko ndakwambuta kabisa Uncle B dusa n'abarangiza ikiganiro jerekana kwipfuriza kugira ibihe byiza nkuko mbona ibintu bimeze neza kuvaho Natacha Mama Uncle B Natacha abikoreye ubuzima bwa Uncle B bimeze fresh sana life imeze neza kigenda neza ibintu byabaye ibintu by'amavuta kuvuga mu rumonge nibuze uranda yo kubesha bro iyi telefone yanjye ujya munsi ijya ndirimbo Natacha ai dekuru kabisa bro jewe narigeze kwandikira randiri promote ngiye muri page ndakanini mirongo ndamutera ntabwo twayaze neza urumva ariko igihe Natacha shiriye kijyanuze aba promoter nka 15 barakurondeye bandondera bagizo buriye dukorangire nje ni mu Rumonge urabona natwe turi kure icyumbura pumuza ariko abantu baciyambye ati maurindiye kwanza teka ntabibiherera mauri kuri indirimbo yo gushimira Natacha nawe nyine ayikorera akazi hanyuma kuko Natacha yanyemereye tukare kuri indirimbo tuzi ni Bujumbura kabisa ifoto zanye bifoto zanye gusa nabwo ati shaka ifoto zanye ndagushimira dukora ka video for badukamera ka video gushimira dukorera indirimbo nagushimira nta kibazo no problem urukundo wanyeretse kabisa Uncle B akajambo kamwe kuri Natacha akajambo kuri Natacha mama Uncle B mama wanje cyane ndagushimire mama warakoze cyane mama kuvamba bakore kuri 12 ariko mama warakoze cyane no kuri kwimana kabisa Imani kumera kuramba Imani gumi kuzigama ibyo wankoreye uzubikore n'abandi kabisa warakoze cyane mama nabyishifise no uvuga gusa sindumva ukuntu bivuga kabisa thank you so much mama Uncle B vuba mu Kaduga thank you sana my brother kuri kano kanya yo maniga hano mikindi kintu nacyo hari ikintu ngomba nkore donderera igari ya ukaze nk'imiliyoni 10 akora kuri za gari z'imiliyoni 4 zabantu zabari akaratisi kagunga brother akaratisi reka tukurondera Mercedes Benz kimiliyoni 10 asange muri wanje mbere ko reka tukurondera ka Mercedes Benz kabisa ni album promote thank you so much anyuma mwibagiye gukora subscribe kuri Amasinzo kabisa inyuma ya kamera ni Party Classic WhatsApp kuri maniga